O te toi o folo fa mawhaatalo whātu Samoa lo whasasonga le leipaenga o lea whiawhi. Taimio le wantia mantou le o te le titi lewa le afo le lima, le leifo i aso whareile, aso lua se fuluma le lima o le masina o February, lua afe, lua se fuluma le lua. O folo whātu Asiata whaatalo whātu, e lau whita whaamfonga palau sira matang nofo Samoa le leipaenga fo i o lea whiawhi. Ia, ua whaasolo i fo i ina whaasifo. Ia le fitua le tamaloa, e le leifo i toi aso whai ngā ruenga, o ngā ruenga whaale ofisa, o lo o fao mo puno wa ia lo tanto wa tulu o folo fa fatalo fantu i lo to ia lo to ma lo le folau ma lo le pale ma lo for fanto to ele nei fuiaso ia ila to sa fita i tu ngai fe au manga luenga e nga luenga fa le malo nga luenga fa le ofisa nga luenga tu mooti nga luenga te tele nga luenga le tangata lavaia ia ma le moe fo ile so antor nga luenga fo ile na me o folo fantu Asiata ma le o nga le tanto mona TV po le BluTV ai be so le proclamo le Tautai ai fai volo tanto wantu wa e manu o le fo o to tua polima furi fo va o mala i tulanga fo io la singa o le nata au sa fenga ia ia fa bela o le ua o faleceu sabi ma o mali tulanga o tiunga ma piunga le nei aso mali malo fa tai le tua awa o ia na faia ia o fo isa tai tai lo soifua e me se fo o lo nei o lo vai le o tatu tu vai mai ai si o fo le nei vai aso a o lo tu maule susu ma ta ko fio le la i lona lofa malona ngale le ma ta ko fio le tau ya ma to ni sile dei o folo fatuai ma fa ta lo fatuai ai tu fo ile tai au initial report le tanto BluTV me so tanto so upu me Samoa o ka se lo vai o tanto tu i tu lango timu nga mawanga ia ai ma tu fo o le ia tanto malo o le fo e maua tanto fiso tai nga se tai mo proclame le ne fia ia ma le tatou malo masani le fionga ia bui io Seigafolava Masinamua ia e report before initial vaenga me se foi ia o tulanga foi o ni taletara noanga i vaenga o lo tupu so tatou o tulu sa tupu o le atu tupu ma o lo tupu pe dai mo ia foi na ta paturi le ta ma feane fa talo foi lo to pa ia mo lo to mamalu mai lava i mo te tele se o i mo waiti ai mai se foi
ia o le au fai ngā ruenga tofia le tua fai vo sālevi ia wala tau whaatuli vai ngau i mara tau whaano manu i le tua lea e afu ai o na manu ia fai va mseu ngā le tātou utiro whaatalofa maofolo whaatu ia asiata pare proklame ia ti o tau umalava e le neivanga o le afiafi ai tātou tele ia o atu pa se e antu i tūlanga o le tātou whaatalanuanga ia ma le tātou malo e tolu a tātou malo i le fiafringai amu ia tātou proklame o matua mātango fia ma tele tātou malo whaatalatala noa ina tūlanga o meo lo o tupu so tātou tiro manantu a fo ia e a fea wha malo ma whaatalofa ia i tātou o ma paanga i lungo le tātou Facebook live ngā te leo le tātou YouTube channel lea tātou te live tu sa o toa le teimi lava nei ia o whaakasia kama i o tau i lungo le tātou YouTube channel ma lo whaatai tōro pulo ko se sira mai wai uang whai lo pulo la ngai whai so ala utala le tōro pulo ai le so pulo whai ansa kau si sira mai ai talo whai ate o tau malava le fo se sangi lungo le tātou porokalame le tau te ia e ma lo lava le sa ma lo le whaapare pale se teimi ia o fea tu e lululo a au ma ta uno swafa ia ma ta fusi lungo le tātou camera lungo le tātou proklame ia ai nisi ona i update va ve tu lama ai le o mai le tātou malo fa talofa le fionga ia vui ia ala fai fo i le tātou waturu i le nei tai au ai me se fo le lano langi a toa i se tala fa vau se tala fa no foi ia se tasi o poutu toa tasi o la autele io tulanga sa sili anga ia le talonga la kapi ia le fetalenga ia fesolai va inga tu inga mala ia ua bla au ia ilona matai io fa mutaina foi ana nga luenga ile tino ai mesio lana toutua sa fita tunga ia ile foi auna le foi tamali ile foi toa ole turu ia ai ua bla au ia ilona matai talo fa wa tape papa ma ngau au ta mo tu le moli ia o to foi le timo o tafia le tau fe vai foa ia ai foi ia fonga le fantu ia Maota o wali tau singa le peio ainga tolu ia mare mamanu le fal tolu ai foi ia lo tu yana tamalangi tamaitu mare maungafa fai fo te talanoa ia ele fio le ainga taulangi awa va fusuanga mo tole foa ia tu longa le langi o fonga le fantu ia awale to fitu mare tu lu songa ia ia ele tamana fai alanga mare tamana mate mate malo le tu soli ia male frefitu male falo fasto malo lava fo ile on sai era ngante le batu fa mai senga le BluTV ile Pea o ainga e mesi fo i o le fritua ia male fanau lo tu fa vau e mesi fo i o e tangi mayala fa mai senga na le tato proklame ia e to muantu ai le tato to te ia Tautai o vala au me tai wa e manuia favor nei fo to le atro ia manuia lo malanga au te lega solai diso tato update ia o matualu ngala lor papa fanga vidi mo pomu tonu Ukraine ia ina uan watua ia i mas faso solo tu lava tonu ia tau mo fainga fo ia la lan to watu tua o Rusia ia ile tebile nei paula datu te talo ia e taulu ai na o se ngalu e fafua ai le fat ai mele ngai le mai ai ia o sa sauni me tanto se tawolo no tolu le la lang ia pe a ona tutupu nei me fa benei ia mali update muli fa te adwai le patango le tanto proklame nei o matua ai silia lava le kaka le omicron i tono New Zealand le asu se fulu luafe o ko kai o matua ai o ko kai ta fio lai ta fefe se fulu luafe le fai numero ila jo o fa maunia wa fiere siamo le omicron tono New Zealand double numero ila sonafi ya no winga ele o toe tamala pe tama pe manatu ta pepeses e tulanga fo i le pepesia i le fa mai e te tono ni usere nei mo mia lava fo i tatou ia le tulanga le fai o tui ma tulanga le puipuinga masan e awalanga e au le tau o le au le fangot o fela fo i lo faleang e ia kai mi ke e mo fongi lo wisu ma tau tale ia matangi o mata ia mangingi valo mai falong ngopi feke o kalinga ia ngwa fo i le fa mai o yo lea e ona inisio tatou update na amata tuai tulanga basani o le tatou proklame na ona tasi ale tatou fa e mo tu tatou company langolango fa tai fo o le o matu amalu le famaro ni o meso le telo ila tou le o se sangi mai lungo le tatou proklame tango le o mila usiel tai mile nei wanga o fo i mal tatou
Fa'alau iloa lea. Fa'afiloa iloa. Ma le tātou malo. Ia le toi ina le fionga ia vui. I lungo le tātou programe. Tautai ia ele nei vaenga o le fiafi. Ia toi foi mai. Ua iai nei le au nanga fou e whaingoina o le Maua App. E mawhai ona oka ai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whaingoa fie, ngā olo taina le upenga ta whailangi, www.maua.app. Ia ngā whailoa lau oka mea ai. O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga Maota moli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma ki le vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o pali i Francis pulea i le olua fitu, lua valulima, valu whao no rua. Po o le olua fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu valu, mo disi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Toi fa'afelo ia tu fa'atalo fa'atu Samoa i lau mai moanga le nei vanga o le fiafina ua toi taliu mai ai fa'auauina o le tātou proklame o le tauteia e lunga o le BluTV o te fiafia e fa'ailoa atu mana tua lena fa'atula o tala ia outou i le asona nafi i le tātou malo le toina le fionga ia vui Seigafolava Masinamua ia e maisi e ia le news asi o uso kau fa'agoagoa i fo ia e kokoa ia tango ia ta'ua tu le tātou ofia ia e maisi fo'i o le tulaga o le tātou proklame ae o te fiafia Samoa e fa'ailoa atu lea ua pale mai le sa folau talanoa i le aiga sa tuala ia o le use e le fionga ia vui maisi fo'i alo ia o va'afesuaga ia fai fo'i tau talanoa i le matua fetalai po le tumua fetalai ia le anga o lai lima uma o le maloa ma ao le to'aina fa'atalo fatu i se uso tu lo sua fala o fionga vui e longa le tātou proklame o le tauteia e le ni vaenga o la fiafi. I le ngā whālalo te whawhiro e tuai i lau tō whai le vai malai, e lau tō wha Asiata. Wā le pai o le fio Samoa le oi e te teusipa tele a walo wala taua. E upua e masani ai e o whelama e whae vai i a lau whalele ngā fulu e Maota tau avea Samoa e so se mea. Walolo hoi taimi e leo maua se whilo inga. Ia ai uilea o le whawhitai le lofa malaanga le iu le tua. O le ua maua le panga noa le nei e tate whilo iai Asiata. Ui ona o le taimi muri le nei e tusai. O le atonu pe Masoe-Hundal no ele vai aso. Ai le I tu ua le tunu. Ia uilea o iai se tala I se taimi. Ai o te o whalofa mwhawhelo ia te o eluso. O upa ia, mau mamalu, sa uo o upa ia whalalangi. La leo iai se tala. Ale te malo whasale le ana. Pau au lea, ia, malo so ifua malo le langi e mama. Pawhitai le tauta ia e le ne aso o ta whelo ia I pu e manua e le pu e o mala. E ui. Ina whaalongoina le leo rama te tonu ao te roa I New Zealand. Ia e manatu o lea ua umau na e whataoto le langi ai o ainga tolu. Ia e mise foi o le teusinga matele. Ia wale. Le tu malo I le usui o le FONO. Wale se tasi o le pal tolu. Le tō whaia whasolai wa inga tui mala. Ia e pea o na mātou whaiatu lea ua umano o iai ia lau sao noanga. Ia ma le tō wha Asiata. Ai, ele mawhai ei o na avesea o tātou langona whaabau. Ona o se lupe na whalele le atunu. A wā ia whaanga tamu.
ele ngata ilea o le tele o vaenga e maise o alo mo whanau o tātou o tunu o lalo baolo lātou soifua ma whai o nao o iai le whawhailele ngā tama ia le tō whā ia whisola wa foi ia lo lātou foi ola tuputupua e lea tā alonga ma lea tā alonga ia pangā lea ia o le ua ngausia le meta vili ia ona o le fina ngalo faito tasi o le tua ai le o se to fai na asiata o le polo kalama le pulenga ma le ufai ngā luenga le tunu ia meise o le tapo inga le ufai lotu le ua fai a pele fina ngalo le tua talo fai pa meise tuai i ainga paanga o wo ia meise foi o le Yuni la kapia lo tatu tunu i Samoa. Ape foi le yuni la kapi Aotearoa. Ia elenga teilea o e kalesia o lo ngadu e ai talo faele i mamao atu ona. Bala au le tua i le pepe o le ainga. Lona tua fine a le ua. Paafe le tua i malanga to faya fesola. Ia tatu ngona umai. Tatu tele fa no ai upua masani ai. Ngalo le tua na tapena le tua le oti fai ma be fe au le oli lo soifua ma tatu ola wa na le ile oti tatu te fai no loa ai soifua le nei le fai na tatu o atu ile ola fa ba u pe na tausini o ai ia ai o tapena le tua le oti lo na winga ile o se tulanga fa no noa ai tatu a o tulanga tatu te fi ai ma oli ai wa lo famia le tua le tofa ya fisolai fa mana vaina na au mana nga wenga ya sang fa mai le tua ile fa tua no falo ya pa pe foi le valo o tatu tunu u ya te roa ya o folo fa feilo ya tu i tamama tina ma tu o tatu tunu we foi o tu il mun panga maula le mudila fitim pol fala tapo o faiva asiata yale Tautai Pape fo ile fionga ya matini le sunga ya matini pape fo ile feltua maise ole awonanga ale mwana TV malole mai sai on fo ina fo i ole nei fa moe balto tu ino tatu tu ya folofom fa filo ya tu le fa ngalo to fi ele tua mo tu tua pata fa taulanga fio lo pape ona ngalo lue mo kuno wa yai Tato watuno wasa ini nga manuia ile tua ya fata ile mas fam telanga malo pule ai lao o maua le tato tayai ya ilu mo le no ai le tua le no eu ya ina fea tato le malanga le mali oti ya le lava tato tayai ilunga o le lofa malanga le tua liu mai ya mato samo nei ya o folofo fa filo ya tu le fionga to mai tai pale mia le fon Talai le Maota mal ka peneta ai te nane fo yo tap to lo pulenga malo Samoa ya e wilo fo ina ua o le nei aso asiata o tele ai o le fe au moni mai ele atunu o mese fo yo o le kapeneta ona o le wa la to Maua tala o le a o tua le tunu to itali watu mo Aotearoa i New Zealand ya o le nganga mawalunga asiata mal fa funga mai ro tatu o tunu o tau ia saidi nga malo e pe o malanga mai ile tunu o le malanga bo ile fa pe o le malanga ya manwe ile teine to itali o mai ia o fease o sisi e finangalo la to o tautua tuai ina ya apa ya ole tautua tu le faleo a tautua tu le afo ile tuno a tautua mai fo i tua le mabang ole nalam i fiele loto malenga e pa pe fo le tautua ia fi me mai so fai nga malo pa fitai Samoa i lau tu talo le ua pa tu le fai la wa e male malo sa ili nga malo ale ainga o le fatu tua i le tua Samoa o tasi ya fasiri se tala ona o le sa tu i matangi olo ma tu alanga e pe o le alanga anoa le fionga i le lauli ale mali toa
o ia sa ave mafonga tau moli ole aingo fa tutua ile tua Samoa matu alanga wala ngona Samoa le alanga ya ona ole alofa ele o se alanga ona ole mena o amalo ai ona ole alanga ale au ona ole alofa ile tunu le o tau lau le fa moe malo fa tai tapo ingal tatu tunu ya e tele se tala ya ai ole nganga lea mai ate nei wal tapo ingal tatu tunu mai se lo ko fa se malo fa tai tali ka fia longo ia pe mo se la fai wa tala leo mali fo e pe ole alo le tuia tua lau sau noanga ai tala lupe lele lo Maota e tiu iai ma poto iai la inga sa tuala i se la fai ai manatu fo ia i le fa fonga usi totoa le mamano la tunu malo fa yo le faiba wa tongi au se wala ngatila wo fa ma polo le tua lima malo fa yo le faiba malo fa totoa me se fo lo pa u le tano e tu sai yo le fa me senga fa popo wa fo ia le usui le FONO le fetalenga ia fisolai po tua fo le malo le fionga le mapu le tuia ana le tuinga mala ya tato fia le mo tato wale malo ai la fionga vui mana ia tu fo le usel fa fonga le tunu ai le baenga pe o tau pu e atu le tunu o tato por kalam ia tau u fa no fo le lo so no o le la tangia mai o le e tu ua si o tato o tunu o Samoa ia ai fai malanga tu au se talia ia wala lo iaile fa nau me se foi o le ainga ma tu langa ia ai ole tonu se fa mo ngole toi fo i Australia fa ya le fa fisilia tu wa ke lo le fisili mo omi o mi mai ko kele ole to tele fo i ai ta mama tu ngol ta tu proclame ole ke i mai o tangata ole manga o ke ko Samoa e ole ko ni lava ole fa pe mai o e me la tu wa Samoa ole o tu pu le fatu sa e lipo mai ai filo na e la ve original ile tu lang ole tu toina ai mai sir swing ole malo fa na isa no e falo i tele le vaenga le ila malanga ese mai Samoa la fiong vui Asiata ile fa fonga mai lo tatu tunu ua ole tua ia ilo na taimi le takata e le mfai foi la na fata te ese la ngona i le taimi le tua ona ua au mai le fina ngalo ni fo mai ua lever tauna o walu e fai lo se ia ole ua Watalia le fina ngalo ni forma on fo ila ia ona fa moe le na ona lua ia wa mai ta watu ile pisi o sia mato fo ia ta mai ta mo fainga ma mal fa na male tinao to mai ia ona lo fa le ia la to ona o tu la ngai pe ona yai ia pe la o vaenga ia ia wala ia ona manatua o tauna o te pe ona o fai atu ole tulanga lava ia e morning fa mauni fina ngalo le tuno Samoa ole o tau tato ai le o tato fatiti ele tato fai nga malo i lunga o le masalafa wa eu ese le o taota fa la ve vai sa ia ai tato tu iai ia le fungala au le lei na ia pea ia ona manongi masasala le lei mo Samoa mana tapo inga ole nganga mawalunga lea atato fo ia ile amatanga ole sau le tunu ia ole taula ole famoe moe o ia ina wotoe sau noale ele tai ole tua ngai ia Asiata ma ya balasi ba balau le maletoa talo fai siri o vui ya hiri tu ya ngana ele alava no ya isau no ngai la o ya ai tu isau no mai nei la na me ya o to wano tu fau tu la fono ya waiane mo ya uilele ele ole na le ngang ile tau o vui ile tau o fo lo ya to no Maota ai fa ya so le tua ole vai nga mua nei po step mua nei Asiata o la sa ilinga malo
na utala no ai mai Australia ma malanga ai mai ai ile tunu ma uta tino solo te malo ya tuila epa fa su tau sanga lo malosi wa muta fo lo malosi wa muta lo malosi wo on teini e fa tula ia le fainga malo fo le uta le vai ngalua ya ol palo to lumna vai ngalua ol palo to lumna ya te telefa ya tu setala ini va pele tu no matanana 6 ai e ya te tu no ngai olo ya le fuanga le tu amolo nei vai wale mota ele ono se fi fai pule o 6 ai ono le nganga ki tau tua ile tu malo ki tau tua le nu ki tau tua ile tu no ai ya ata otope ile tua ine te wese le tala o le so ya e o tu le nata ini ya o fai mai le tua ile ai ile o lo tai mile ya ona toe pa ya le o sei situlanga yo le na le nganga asiata ile ise nganga e a fo ye umio na malanga e fuara mo fo ile le anga o te tau nu to fai le si operation i Australia ona wingala tau foi si umi teimi o e hiolai ia ona mo le avano ia to te liu mai Samoa nei ia ile telefo ia nai ainga ia wai pe ona i vaenga ia il fa fonga mai no tatu o timo e wole popoli yo la me tatu pole o le o sa fai tatu foi nga malo na to no to mo oma o si tau langa ile tua le la se me pole elo ia buile le atotoa ola ia fia me male kapeneta le atotoa o le tau tuina o le tunu ile ngang fa lo se Malo fai o le la ua manino i urungan fa fonga maua le tanto wa tunu ia o te longa foi la o le a tau matala ia senga ia le tele niso fina ngalo e me se fo i o le tau fi mau o le o fina ngalo le tunu e mo mia pe la tau tua me se lo no pia ia se tatu o tunu ia e malili e mai le to tele o le ai me se wo ma pa anga ma mai le fionga ia vui ma tanto o nanga tatia amatu ia le va no le fionga ia vui ia se itu van toe fai ma toe au talu le malosi ma toe fa fuina o yo lea o lea le si matanga ruenga wa leva ona e tautua i tono le tanto o tiro na ora ma foi la o fa tala noanga i le fionga i le minister le fa fonga ma wala tunu le matanga ruenga le tula FONO i leo mo fa le pui o tanto o tiro o lo lo tautua ma lo o nanga o lo fionga le si le wa ngana tangata te tau lava ona ave ma komesina ona o le mo mianga o le tuainga mo mianga o le tangata tau tala sao o le tuainga tangata foi le ise fefele ise fa itu au o le talanoa ai mo mia ala e o ngata si me tula fo e se vai nga le o e pe wa le to fia e nga ruenga sa a mata mai lo langa tu ma tu langa fa pena lo fionga bo fa sinel nei vanga le fiafi Asiata elise nga pena te lo taimi foi le no ye nei le te nei le tunu e tau la ngona lo fa no te lo taimi foi le o te tala no ai te le o li le a li malo na e ia al fatta mala la ia o te tonu ia wel weselo e te lele au ngā pe fo nai to ina lai tono o le sosi e se lava le a fo le sosia a fo ia leo tuai la to ia o le nganga o la to ia la to te avatu spau tuanga ho ile mo la to ai e mana o mia lava ia fresh minds pa wale nganga e ila utility e peia ona o tau tala ia e mana o mia le teimi le nei se fa uru ia le matanga luenga o leo se come sina e tasi alfa na nonga ia te ia o le reform le matanga luenga ai matua i fulu a tole corruption si lo e leo tato mo wan dua skulu leo ia leo o le sa la tu fa ia le tu ai nga me ba ona winga e ai le awala e te tau ona o te tentonu ua faisi ma mau te leo le mele o komisina ma
tau maho malana matanga luenga wa tu mai ai lungai o o ila lo umai ele mafaila na mauela na ai ma ile ma lunga la ia ia le vaenga le o lo ia komisina foi sai ia pa le me ka ko ki ba ia o le kai bi le fa me lai o e a fo ia fa ile rate ma me wa pena I me o le o drugs yeah but on Vasily, has he got leadership? My answer is no. He doesn't have leadership. Ya ia le mea me wele o le pe o sofa mai malo si o le me o le fifia ya lu ko nga mea fo ia pe fifia lu mele o le weapon o le fanga ai le mo le tai I le gut tu lo va tu fa mai le tu no o le upu te fai atu o le upu le nae e luatu ma le fai pele au fai no o le upu e luaku ma le manga sei ele o le fiatoa a le upu te mo moli atu le matanga aluenga e fia fusi umai le makanga aluenga ia ki o isi o skemi so o le mena mo mia Asiata mo mia se komisina and I know the person o te lo le tangata fitau le ia and that person the o tu le unga inga sa musu le ko fio fo ia yo but unai ya o te ni mama te ia fa sino o ke fa kulal kala e saules ele sa no mai o ke alu pe ava pe e ke sau ka ke ngalu e fa ku disi mela tu le mutanga te tu fi office uniform now you know I was told that olai o lesi nga ko la wa maka ku nge el filfilinga o se o tau le pa unga kanga ka ya ke lo vai I se stanga te tu atu ya pe sau mai ngi sila pe sau mai fea you know o ke le ete o tangata lai to tonu o le tunu o tangata I loa ona tautala ile ngana ile tunu e loa fa foi ile tunu ka kongu nga fitawi manuta tangata voi le manga o fa pe o komisinga o le makanga luenga nge ko kasi mau ke akwa mako puruafi nga le ya mako power tu ina mai lalo tu la fono mako kwa le mako ngalo ya Tautai ngalo Tautai komisina ele o lai ko ke ui kongo uma fio anga ele pule nga malu ali fai pu you know e mafai ona malu le malu o malo inu uma fio anga pe a fai e lo na ui fa pena ia e matua tu lai mai fo inu uma fio anga e lango le lato nga luenga I tono lato fio ai alua ko apu wa fifa pe ele se ia lo le ka ko mai fai ka ko nga no le kali o nga me e u mai ko kua ai fai mai ko inga o ko fai a fai ala ke le loa nga o le ngu mele o mai nga ia fa pe nga fo inga ma ko le loa ko you know o le winga le o le nganga ai o te tani tonu o te mo o lama ia tu lai mai le uso le nga u unga ia ko ile me ina ia apalai ia la o na apalai si uso ia ta sia o le a tu lai mai o ia o te le tai le o tala no ia they support him yeah hopefully usal support al tanga luenga mai la to o ilunga al fa lunga ia male fu fuanga fai al minsta ai mai se foi ia le filfilinga al kapeneta ila nga fala alo fa tai manino lo folsanga malama me se fo io le to fa te tala e le fo fa fonga le le tru ola avatua fa fisili tu langa o te lo fa o nanga e matua a matua fai vai lo fa to fa la inga la me mai le tu langa tau fa sala longa awai o le sino tu lan tu e me se le fa tu langa mai o le fenga malu fo matu langa o masai ta si le vai nga sa li fa ia ile tu ia a me se fo sila le tu isi tulanga fo ile o le a ta tia mai isi tulanga o se nga luenga o le e fia tu ai e wala nga ile to tau fa ilo al tulanga fo I fa sala longa ai wo fa silia tu lai le vala le I launo pia ia I Samoa ma le mai tau atu ai me se fo yo tulanga fa sala longa I Samoa se ali fa sala longa tatu atu no pe wo fai ke wo fai ale e pe wo fai ale le vai nga fa sala longa talu mai lava le umanga o fai nga palota
Wale o to ia se tasi la matou mai tau atu. Te ilo te ua se fa sa mai. Te afai se le matou mai tau atu o le nai so longa le. Ole o moni wale ni matou ai atu fa sa longa me se TV1 man TV3 pe o TV fa pe. Ele fai nga malo fo wa mantele o le fala vai le tau tua tu lo fo ile fa ka sa man la tu. Ole ase so fina ngalo fa le tangata fa sa la wi le vai. O se vai nga so fu malo lo ina mole nga i lungo fa sa la longa. Lo fio. E le fa le mele tu pu tatu tu wa ona ele fosi se tio ye na tama na te ya o le bela o te lo ya o te le po Maua se institute e fai no ye la to e to ya o tau na ya wero aso ya na e sa nga wenga e o malanga nga interview fa mai lo tala pule tango la apile tango la penile rule e fai mai news e fa fena no fai news e tele mal malama le mele te fote ta uma bela wa so o le baenga la sala ki te mi o fai el talk back al talo fa famo ye le vela le le wa ile fo il TV me se os le ile o ai fo yo tangaloa Lene fale tonu ma fa pui le tulanga fo yo fala ia o si tama ua umatu nei le soifua o ai fo yo o lea i tuai sanapu o ia o formai tua o le yo fo yo le va tu nei tu sangan nei yes ai mai se foi la o lo taimi na matal no mapusua su e tu lo leo ai fo yo sume tia veli yes that's the one tia veli ai tamalai na watu o yesu e ninga luenga tu lo fa ye mapusua o falongolongo o mela fe maro la fe o topeka te la taimi te fa so ai ile tulanga o neighbor ole le we sa no tonu al vaenga le na matu fa fo mel tatu tua ole fana me lave ole me tupu nei ele aise backing le ale a fo ale malo mola to a tonu tal sia ile tu le mai ole fainga malo le we nei ole aise e te tau fo no mo sa va no e ave ai le au tu stala le au fai news e ave I fa foi tunu I fa foi a o ngai pero melena ele alo le tunu ya le fo o mau o fala ele tu tene le oi fo yo o fo a pepe o se tangata wele sanga lue nei asa mo le apa noi malanga I fa foi a lue fa lo tele lo na malama I tulanga pe ona le na lue fo pertania ama fai na mau ele au tu stala tatu ya mele ya o la te tu ya o nisiana o mai onga ya le la vai ai a fesilia tu la ya o le fai nga talo fa tinonga nga luenga Asiata ona ele ai ni ele lava facilities ya fai e tu ngela la e kas e oles a TV ya fa ku le si kuskala e si fai news ele ka ole ye la interview le ke fia fatan afa mai se longa la fo email vai nga la kwa ma camera ngo vai ko ka ya ai fu atu la le taino tangata le mana o interview ele tal fe ngai ya fa longa winga ele mawana pea pio nai vai nga nai I la ulea ba ai and hope o se tangata ho ye tu lai mai le se fa vela lo mele kupua sia ka ko sa wa bo e ma wa lo le ava no tangata wo le lo sa fa mai lu ngai I te ingo matanga wenga ya nga fu nga langa ka nga le pole fu e vai nga le la lo le se nga ho le fa pe okay ya u matu lo te ni u ma fa yo na u fa la te le ina le lo o me ye te una fi na ye ke fi nga u le malo fi nga u miska e ka ngo ka mai ma ke nge ia o nga pe kai kausanga pe kai lu kausanga falo tele la tu lo ina io mai male to mai fa pito pe ngo e sango ya mele ya afa ya la ka ka le ya
o ke lo kai me ke fa lo ye kai mia ya kasi ka ko ele kusia le news e ko pel ngale news ya nga baila ya ave ilesi fa ese umafa yo la le ta won na me ye le ngi ta ya fa tai ne mai te mi lo ba tu observer la to tele la tu ta vale vo le fe wa ye le au fa news ya wa so ye fa uma ele aso ya wa matua I o mai le aso ma ko ki ngalo ko ye ki nga inga o le sa ku pe e wa ke o so la taxi ka le to nga me sa fai le sa o nga le ma wai ye pe ona o le nga le aset ba lo fa tai tele la yo wa o mel na le tau mai tau watu ya anta te ia ono TV1 wala nga o TV u me sa loto ba se fo yo le TV free ia ono wale se TV foi le ale tanto malo pe ona ta ia ile afuanga ia uyo le ale faina le esa o ile usa no e o foi le autostala le savali o se asa foi falongo tu inisio article o mai le savali o pe o newspaper le ale malo tono se tanto tuno uyo le lo fionga bui o le asa o mai lava ile taimina e to ai tonu to Samoa e ui e le I taulau o lo fa mo ile tausa ile palota na te nei ai mai vaenga uma lava sa ave ye lo fo tua ma tuli matai ile tau no malo tu tonu ma fatu lai mai se yo o mai le taimi le nei o nai to taimi ma to aso foi ona e tu ua le o tanto wa tu no o to fo ya tu Australia o le asa o mai tau lunga tu ai le ta fa fisili o tanto asa o mai tau mai o ngata si vaenga uma ia o te lo fo re tausanga e o se mea tele o no tupu mai ale tele o mea sa folfola ai sa ulava bai tau mai le nei taimi sofa o le ale tūlanga le savalinga ale whainga malo fau mai ngolo e ai filofilo i nei taimi malo va te tu Asiata o le tūlanga lava ia o iai e iai vaenga ma o hui tau sawa e iai vaenga le I mawhai o na whatino e o tatu roata la mo le fausiero ma le aso tasi sa ave fo iai la u tualalo ma le sa ia se fa punga fasea e pitai na o mo le amano o te sa fa iai lalo ma pe fo yo na ona fo ile ona sorry non fa bela bela ta vili mai tangata ole wingo la fa metalanga ina wo mo la mano te sa fa ia la fa mala lama mai la to vai nga ia ona o manaturo le la le wa taimi o te o sa I mai ase ya faina ke o ia o le te pe tu ale me ai no ia o tu wanga ia e a foi ona tato asisila iai pe a fuanga I le whainga malo na te atu nei e a foi lao na manatu tato o tunu o lea o so solo I langa tonu le ia le whainga malo e ne ele whape o whaiato na whape whaitu au na whape langa o na langa o la whainga malo sa langa lango e le ai o le vaenga o iai o lo o fua skip by skip ala ko inga awale voi ole mole tamititi ai so na tu wa ele me ai le mutu tu lo watu fa fo me le ya e ono lawa ma e fa pena foi la tu langa e pe ona ai e wi ona lai avel fa sia ale atu I tu langa e pe ona ai o te tento o la lava o lo solo ngale lei ma tau fato to ale lei mai e vai ngai pe ona yai ele fionga le mai tai pale mia ya me se foi o le fainga malo ele I fo zero mai le aso tasi mai le ma fai foi ona e fa mariina la ngona o tangata mai se tai tasi e ona wa pe o le wingo tala fai e tatalo fai vai le so e manga o mia le langi le lei o ngai an fialu la ko fai bala foi kalole ia le afo ia le fai fato anga mena o mia le ia le fasusuina le ele ia ai te ua o la usa ungi fai nga fai ba ko ki munga o inala tatu te lo ai
e fa penal fina ngalo le tua le mfaiona le ngola a fai o le ngala anga ngafi makala ko ngaf se e foi la le fa mo e foi o ile a fai fa tonga la topa e o le hui ngalo le fa mtalanga you can never please everybody all the time ai e lava ona lava le on sa ini tatu tunu uma ai bisi lava yo tatu tangata lango ya lava le on sa o le vaenga le asiata ai se toi foi mala fa matalanga i le vaenga le na eta uaia na fa sinia ia le ia vaenga fo meta fa salonga ya fa fonga mai le sunga ya makini va pe vole ole por kalama that I would love anybody to come up with ole media watch lenga ia e ia pela ole newspaper le alvaenga le lesa le ia kama pio sioa si sila ia na newspaper e paia saya so e mga miala le se por kalama fa penga e au mai ai ia e mata tu ai le media ile sao male le sao la tu mela pai e tawa foi la ona matua i te tonu o me umai e fetawi la do fa hasiata ai o le taimi o tawena tato wa sia le media ina ia mauti noa that they stand neutral for the public ai awana I fai tu au le ia o ala me e au mai e le newspaper mai so le kuskusinga le fa salonga you ke la le ngaka le na ke fai le media watch o le fisidingia e kusai maala o mea malkulanga o kula fongo fa salonga pe ai se wala yo o fe au mai le mau le na sau mai par ke le me e kinga ilo ele e newspaper nga e pepelo la ko mela fa ala ka mo fai mi milo alme so o le newsline o vai somebody yeah newsline na o le tauta o le yes newsline o kele fefe ka ulanga o manga o challenge fa fia so o ile ya me sei sa vali ya you know biasa ya makako ya fa penga fo TV TV ku mo oki ma la ko malama ngai kawao nga ye ka foi le ke sa fa male law book skula fongo marka yala me umalama ya e pangia e kamaya la ngai sometimes ele kaunga mali e fa fonga ele oli pokia me ka kaunga li poki ala ualwanga ye fai mai le mela le fa ku le pule e au le siku ka ku le pule alu pingi mai le mele fa pe nga lwa le fai ai le ma fo fau ile credibility o la ngalo ngala ya ile nga fa lo se Palo fa fa mai le fionga le pule ya o okay lo ele ya se sempre foi non foi ko ko vaenga o ngalo ko fa fa sa o ale me o you know but it's always good to have such a program inga ngi fa pele media la ko ola ko wa sa o ke we need somebody will have to keep an eye out for the media to make sure that they stay neutral ya le nga fa lo malo fa tai jele ole ala fo na o se vai nga fo ile na ole pe on esa lo ino no le tai mi male manunga ai pe fo le fina ngalo fo ile ole e se ole pule nga fo ia le ma to o na vai ole na ngana le ala yone sa ile atu fina ngalo o to o lo fe ngai male malo ile tai mi le nei e se a fa te no nga minister ia o to o lo pale fe ngai le tai ngole antu e au mai ile resource awala nga fengeta no te tango ya su mai le vai nga ele va pe fo nga vale le fo ia ai na faila utala te lo a to ele leisi te me ma fayo no o sa ile ni o fa tele no nga me se fo le tuanga o le te me le a to la lata fo ile vai va ar fenga balota o le lumana ia e fa ilo fo ma fa ilo ni si o manu rauti mai nga fa pena ai mo te mi le dei ia ele le ya lo ta to winu vai to fo mai le sosia sa ia ma the government of the day olo au mai hei ia le fatunu tunu wala ma informations e lo fo ia tali be o tamara tua le sa unanga tu la e pa o tu le fo I tau sanga hotel e me se a fo tau sanga na te o le Talai fa ia tu ile malo o le Talai na
ele se la se si tala fai mai ai se tu ngai po se si tu ele o se malo langa le taua ta tia le fato fala nga ko inga sai ai o le tala fai atu ele malo o le tala na ai te tonu el se no nga le ala fio vu ko ese lau po sengel se tu ese lau po sengel se na me a se ele nga le se malo ia tatu ola tatu whainga malo le so i resi whainga malo a foi o le malo tangata the government of the day their job is to serve the people to the best of their interest, not for their interest but for the interest of the people of the nation. Lo pumoni ale na o le mega sa woso ai kuila e pa le ngame o nga le famela be o le fai mai ama ma le me le fe no foi atu le fa fa fi poco sesia so ke kai le mo le media ngala kwa ka se le fisi ngalo e fai ala kwala e fai fisi ngaka di mai lo kuila e pa ngo fongo folo should always have a backup question a fai mai a kali mai menga fai sa wa ye longo winga la ngai le fia kali lo fio ngai di palmia o ngai a ke ngai se o me sa wala le ku se o faika ola mio ngal mo lo ye faika mo ma wai ka lo nga me se ala la u mai ai ali mai e malonga va i luma fa fonga ban ka po inga le ku ma ka winga le ku ili se ka ile ka o le me o kai ka i no tel tununga o le kangaka e loa o nga fingau i le mesau ai lo fo yo fa ko SCP a fai se le me nga i fai al kama le nga umak ni nga me sa o me fai me ai sa o ye me uma ki nga i no e se nga me la fai ai fai me ali si vai nga fo la nga fa ngau la me ai la sa o ma me la fai me you know pe o le winga ro kai ka va kalanga you know e fia fo i lo wa le tentunga especially mo mo finga malo e o al sa al me la fai fi yo la ko tik in se le media i se maka because ele lei mo la to ele lei mo la to ai lo fia le mo finga malo nga o me pepelo a me la ko ki fai nga wa ko al fisili kaya ikalo sa lo man kala nga o le mea fa ko le malo e fai o le mea ngai fai ele se malo le HRPP ele se malo le fast o le malo o tangata no Samoa. They are there to serve and e pe alo televiso ele tali ia tangata o le tunu ma tangata no i se fai nga malo o le fai nga malo male pale mene o Samoa e tali i tangata no ia ile ngang falo alo fa tai ona o man manunga la tai mi tonu mai ona ili se o fa tana no ngale se so mai ai ole ante talo la vai na i to o so mala mai mo le tava no poti le foi mo ase to mana a to mo si stava no le vas fo ai le i tu o ase o tanto o tu no e bo le fiafi tonu mai se so noanga lo fionga fa mai ai le tava tana noanga ate Asiata mina to la le u fo fa mtalanga ole nganga fa tai ia i le tua ona o nei lao ma le amano o to ma wata to te fa soai ya fa soa inga ele se o yese ato to samo fa soa inga o na ni fa soa inga i le ngona ma ho fo ai le va pe o ya bui le ato to o ya Asiata fo ile ato to o le ato to ma o le kua e apo ya ona ngona le te Samoa a fai pa o papa se le o nei ya fa fo mai ya ta us bai ma se pa le tono o lava ni a o iai le ba no for tatu tino e me se foi o le por kalama ya fa tai Asiata o faiva ya ua pe ona tau ina lo tatu tino te le au te mita te look forward ya e mata tilo fa longo ya fo e tu sai o vai ngoro pe ona iai al tapo inga le foi lot ya yo ku ka po pe mo ku kalo pe yo afikai le foi nga malo le ku lai mai ua o lako wa mga ia lau ko ngā luenga fika leanga o le pomoni lama o tau le au whailo tu ele se nyenga ku kong kalake whai ngā luenga
mahu nga le osi nga fe ngai fai inga ua ko ai ka ngu I le afio anga ma le afio anga o le fe ngai nga e o se fe ngai le ba ngu mar ka ma u ko le fe nga luenga o le osi nga fe ngai le ba o le fio anga ma outou ma le tua ya fa malo o le ua kau lau o fa mo o tali le fa nga malo e kusai o ko ku nga sa fa pe tu lai mai ya la ko li lifa mai ka ofio kamala inga ua le ai ko inga nga ye ko inga ku wa fi fa le sa la ku fa mkala o le lor ko inga ya ua kamo e lor ka kala ko ye lang kamo e sa ai ya fa tai no le ne ya mano asiata al fugi le tuala ya toenga o lauto maftanga ma tatu tunu alo fatu fo I lau malo la fa pe no lo fe nga ya atatu tarsia a faila vai ma wo sa bano ona ole vai so fo ole makwa yo pisi na ole so ya na le vili mai ya o kala ku yai mato wo ya on fisili ale sa mai le so asiata e se me wa ele fia la ya lo bandule ai ele ya be se na la ngona e vai la ngona na wo te me tawen o wal ya no nisio tu fo fanga ya ona fa ya fa kai o ngole abango ka ku fa mo ile tua tatu te mo seisi lao ale ai ka ku ki felo I pe lungo ngal pe ule e ya ai mo te mine o la to no masani Vui Seigafolava Masinamua mai tatu tu Samoa so I fu mai menuia malo fa te tele mo le nga fa malo mo nga fa te tele ele me fai u por nga na fa metala la ngona fo yo le fia yo le me foi nei ya o tau fa no joy man por kala me pe ya o le tatu te no fa ta si Samoa tu la ngoni le fo me se fo ya le nga wa motia lo wala I malo lungo le tanto por kala me Tautai ya sa ye fo ma o fo o siva yo le tanto unanga fo le tero taimi e to manga tuai ma mo mialo tau au tulang o tanto fa sala lo mai Samoa ya ele me fa ya na e tali a ina pe tali tuali maina fa tai le fo I lo sao a me se fo ya e se monia wele mai ia aso lunga mo por kalame se itatia tu le ngau te lo esa o vai aso fo lo winga a mata fatina breakfast ma lunch mai lava oil pan mene marka penet ia se yo ai na tu o e lungo le valele ia wai o fea lava e feta lo ia e ngasi ai ma lo le tinam le fana ia ona to mo wai le si fasilinga malosi alo fa tele tu mo ele uso tato e feta pa I fo I pe mo ngalo le lava ia so pe a mo se la lao e mo nei taimi fa so I foi na mai manuia. God bless. So Tautai. Le nasa mo le fa'atala noanga wa umi se mantai mi fa'atala noa ia sala ia vala le tulanga fo le tanto prokalam e mai se le fa malu le fa le sia o malo ia e tau ala fo le tanto temi fa'atulanga ina ia le ngole wo ma mai le tanto prokalam le tama fo fionga ia Vui Masinamua Seigafolava ia le ua fa si fo tu sa na no tanto atu fo se ia fea tanto company lango sua ma tanto fa sala lo fa business a fo mai e le tanto malo se tasio tamaitai ta ole atu walo so tanto tunu Samoa walau walunga lona tulanga e to tonu ole soifua malolo ina e meso le vanga le FONO e nei New Zealand ma e onanga le tamaitai a Janet Masoe e a foi mai tanto fasalo. Talai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight into Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la fo me ole pe patala olo. Ona fa ngale fa tau i olo e nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ela sa so ko tau ele sia sa. Ni fia foi sa we mo mawina ni foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le talo for voucher. O mo ele aposio se o fine. So se para lo fa ngo fie. A me se le fer wai ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo mer cash. Ona ino do tama ore ainga. Fa te tu la vale talo for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le sampai. Fa tai talo for voucher. Teki talo for voucher. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu auaunanga ese ese.
Ai le ngata fo i lea, mātou te siakina fo i Leaupepe. Mātou te sapalaia fo i swau mo Leaupepe. A whai fo i o vai pa o lausa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo Leaupepe. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē Leaupepe pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i Leaupepe. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa. Whawhetai le awhio mai. We'll see you again and God bless. Tu Samoa ma toi fa talo fantu i lau fa fonga maua le riva nga la fiafi i le toi te liu mai o le fa wa wina le tanto proclame le Tautai e le riva nga la fiafi i lunga le unanga lau Moana TV po lau BluTV ia ma lo le no sai ma ro fa to a me se auto ma la velu le tanto proclame ma lo le pali o te fifi e fa lo antu o lea ua to ai tonu ia le isi au fa tala no nga i lunga le tanto proclame pe no fa lo i le tai au mo vai antu a me se fo la so na fi o lea ua maua le avanoa nisi o le pulenga a le unanga le FONO ma o le a e lo tino foi ma si le fia i le aso le de ia po le atonu a le au unanga i ta o le FONO wa o le kele no fa lo foi au ia te roa ia ai fa peka i ko se fongo kanga ngisi i po le foi le au unanga pe ta i te fia e fa i lo antu o le o to ai tonu ia le sa fo lau le taso tamai te pule o le tanto au unanga le FONO I tono New Zealand nei ia ma sa se lua ma le fionga ia Leaupepe Junior Talai Lene pe o ma proclame ma fa tano nga fa au ia le tatu tia marketing e ngata foi le unanga le OCA i lungo le proclame fa tano fantu i lo sa se lua lo fionga Leaupepe ia me se fo io le to fine a Janet se taimi o J5 sili ma lo le fo lau le fiafi ma lo le fa ma lo se tatu proclame le fiafi e lau to fa le vai malai ya lau ftelenga Asiata ya pa ia le ainga Samoa le oi matapau ya ale mamalu le ala taua ya faftai tele mo le matou avanoa e tonu a e pisi a upo kalame foi ya ono tulanga foi le longo puili o le mamalu le tunu ya e faftai le wa mo se avanoa foi o le tatou ngaruenga fatino ale ti au marketing ya mese le tatou Tautai ya awale sa ilia o fainga paanga ia e manu ia isi o tātou atunu ia vanoa ese ia e pei folau nei ia le tātou whaikinga paanga ia malfono ia peo nei le tātou malo a ili nei a fiaf malo lo sai fatalo fantu i lau fionga le tau sala lau fionga tama i pule le tō fine Janet ia masoe le ale tu nanto le vanoa fatalofa ia ma fai loa foi ia alo fasino manga me se foi po fese fio anga i Samoa manu o te fio mai fa moli Atalo fatu la fetalanga Asiata pe fo ile mamalu fa fonga mai tato po kalami le nei afia fi fa taila va molo wa vanoa ia le lava le moto le pa o sila fia mo le sila fia lo ingoa o Janet po ya neta Masoe-Hundal lo tama o Masoe fainu umali I prestenite kori e sa mai le nu o asau malo to anu lo tina o male mo ali male manu sakaria mai nei afu ma sale aula ia nau whanau I nei New Zealand wa ule New Zealand born mea le tele ai lo fa Samoa ai tau mawhai pea na whaavai mai lo o langa I le mato e kalesia mitotisi Samoa I New Zealand I te atatu o lo taitaina e tau simtanga luenga ia talavou afualo fa pe fo il faletua ia bawafi ia nau wha umai le University of Kilani le mta upo le Bachelor of Commerce I le double major accounting ma management a leo I totono le health sector now a mata I le FONO I le tausanga lua fese fuluono sa o assistant I le pulesili po le CEO ia te vita funaki a leo fa manueina I le tofinga phone o le tamaita I pule mo le soifua maloloina po le manager public health pa tai lava malo avanoa Wow, pag-pagi may kaawari lang, pag-pagi may
o le upumoni a Yaneta o el tausala Janet. Por o fionga de valas. Iyo. O talinga e fia longo le fa longo antu. Ele ise me ka o se kaulele le yo lo fa Samoa. O le matua le lava manino e me se fo yo le fa leonga. Iyo. O lau fa talo fa me se o lau forsanga. Ia o le ua motu le pa o si la fia. Talinga e fia longo fo. Yo ke lo fo a makanga nga omi mai au wa sau ma le au ne yafu ia ma le au. Ia pa ia wale fio ainga masala fai. Ia ai te nane lanto o lua e tu funga ma Masoe. Ia ma le fitalenga i le matua ia fao. Ma le mamalu ia vai singano. A fai fo ia te o mai ne yafu. Ia pe ono fai anto o lo fionga le valas. A wale matua. E fio le matua ia tau ili. Ia ai te nane fo. Ia pa ia o le ainga o Samoa le oi. Ia ai te nane fo ta masuafa. Ia ta pa le fano. Lo lanto o lua ia ta titi matua o fai. Ma le mamalu le ala tau. Le fo no falongo te malanga mai vai tu. Ya pa ya wali e lua ma pum sa pesta ya wasel aulo malana fa tu funga ngol tasi leo pule matua il motu isala fa ya malo fio anga ilo toan ya fio ya se yulio lano le mali toa te nane lo falealo ya fo ile momua ale tu ya tu ya mal fitalenga ya la wofu beva yo pa ia mo sa le ve tau tupu lo ngafa ya wasili lao na mati o le o fai o e mapule o le tanto public health na il FONO e mawhai ona e whailo. What is FONO? O le ale nei au nanga o le FONO a o fo ini ale nei tu e lanto te tautu ai tu tono ni usila mani vahenga o le lanto o nanga whamole mole a Janet. Tautai mo le whapsili. Ia o le FONO na a mata i le tausanga tasiva valu fitu na a mata i le community mo tangata Pasifika. On Neyaso, it remains as a charitable trust. E te le lava au nanga ese ale FONO. O le au whainga o la FONO e to aipa, 9 locations. Henesone, Blockhouse Bay, Auckland City, Manurewa, Maangele, North Shore, Te Atatu Peninsula, e iai fo i mato la i Northland, Kaikohe. E to a wha mato medical clinics po mai, Henderson, Blockhouse Bay, Auckland City, Manurewa. E iai fo i tolu mato dental clinics for mai monifo i Henderson, Auckland City, Manurewa. E iai fo i mato la le social services. E iai mea support for family violence, family start, financial budgeting, paketi o tupe. Iai fo ile service o le public health leo te pule iai mato free exercise classes for le support breast screening, bowel screening, stop smoking, ma le enua ola o iai mato relationship to tolus fulu lima mato au lotu ma community groups mato te nganu loi whatasi iai moli soifua malolo ina i Waitemata District Health Board. Alo iai fo ile whana water support, wraparound support, mutato ainga Pasifika, as well as mental health. Iai mato forma i mo mental health, so soani la tolo manaumia support there, as well as COVID. If iai mato vaccination drive-through, vaccination pop-up events, mato food bank, and mato support for home isolation, giving out the rats, i ainga mali testing, mo la tolo o afia. Balimato a onga OCA for building and construction for our tupulanga. E toa tele e opa male limas fulu tangata au whainga luenga i le FONO Samoan staff. O isi tangata whaapea le FONO, it's a Tongan organization ai leai o le FONO Pan-Pacific organization. Ova male limas fulu tato au whainga luenga i Samoa. So a whai te vili mai pe tau Fafsota i mai mātua ma whai ana e fesili e tala nos tangata Samoa. Faftai lava mo fesili. Wow. Mana ia nei wha malamalanga mal wha maninonga wai au mai o te lea i fo i malo umalamalama anga. A wai moni ala usau noanga. E te le no ai e me sea fo i nei au kilami saute ma west. Le sign lea ta FONO. I te le lava o tātou whale te le me si. E wha pēa au pole ale nisi o vaenga o le au nanga. Ai fa te tele se temi o liliu i le fionga ia Leaupepe na te fa lau tele ni so vaenga i le fa lau i loa
ai so to fa besilia tu lava o ani fuafuanga le au ba fa sifo February ia mo le fa fonga le tu o ani por kalame fa tatitia le fono ile upcoming March leo le anga tu yai mo le masina fo fa mo le long fionga Janet Tautai lava Asiata. Yeah, le wo confirm mai mato dates mo le vaccination drive through for Samoa. Le a fai le fono le vaccination event mo Samoa. E fai le aso lua se fulu lima, ma le aso lua se fulu ono o mati. E fai nei I Malaiola, I Maangele. Olo sila fia mamalu tato watunuhu. E Malaiola. Ia fai nā mato vaccination event I le aso lua se fulu lima, ma lua se fulu ono mati. Aia maua le posta e share aku ia Asiata e tuulunga le Facebook page. Yeah, lo ava no for imato vaccination drive-through 7 days a week. Ile it's a Talai ile afalivalu, e uma ile afalitolu every single day of the week. Pea fia faila tui mua, tui lona lua, le pusta, tui mua lo walo, lo ava noa le vaccination drive-through le operate 7 days a week I Westgate, West Auckland. Tai lava Asiata. Malo fa vitai o te lo pena ia I le tuile sa fai le Malaiola tupulanga ale fa al katoliko io te lo pena vai se un po ona MCA le asolea se foi ia le langa fa de se ro pulo na I do mai do la ia le te lo na wa soi ia le sa ma kinga inga ma sia upanga ia Lorenzo ia o te lo foi la le ama to si vai foi le asolea ma le fionga Leaupepe sa uma le fionga Leaupepe fa live ia Leaupepe, e fai ona ese unoa e whaalau tele ni so vaenga, ma eu fo ili tau tua le fono, lau fionga. Asiata o le vaenga tonu a lea anga I eile se tau mwhainga fo I ale tātou ti au marketing. O le tau mwhaile au mai au nanga. O lo te le se au ngā mō nei o tātou tangata. Ai lātou te leo I loa. Pei lau le whaavanoa mai o le taimi o tana ti lea so. E o fo ia au. Pau le vaenga o le fono sa o manmalama iei au. O le aunga whaakamuta lele o Senior Career Academy, lea sa ta amata ngā lue Asiata mai a te sema, e whaalawi loa, ina watai loa, e mawhai ona o ngā fua, maua student allowance, mawhai ona maua tools, e tele whamanuianga, lea lana na e fwisa tōwha, wa taun whaalawi loa, I nai o tātou tangata Samoa, e fia kamuta, e o e whao ngā ia lewa noa lea, a ina ua toe maua lewa noa e tatanua toe le fono, ia a te wata o mai, e iei lato medical clinics, e iei pharmacies, e iei dental services, ia ono whapea lea. Wata tau ona sau se sui o le fono. E matua tau lei mai ia au nanga ese ia. Ina ia lava sila fia le malu se tātou watanu. Ai mai sa tātou Samoa, o tātou ato o te le tangata Pasifika tona o Kilani. Ina ia mwhai ona tātou a ngai. E whao ngā ia a wanoa ia. Masalo paulisi fisili na lena maua tu saunoanga a Janet. O lo iei le lato wraparound service. Whamole Janet pe mwhai aona e tau whapupula. What's actually involved ile service lea au tau whamole mole? Tai lava Leaupepe, so the wraparound service, the FONO model of care. So any door you come through, medical, dental, social service, if you get there and you need other services, that's our wraparound support. Iai fo I male whānau ora mo, families in need, high needs that need, tōtongi ngā fees a lea o ngā tamaiti or uniforms, tōngi ngā onga, mea taumawha, any support, paying the bills, the wraparound services, olo o avanoa le service nā le whānau ora. Ya, vai la Asiata tūlanga le tā ua tele la o le iei sia wanoa ia. Le ala ua malama tuai. E le whapena o loa watu vai fō mai. Umai lo ina. O le iei meisi awa unanga ese ia. E mawhai ona o ngā mona o tātou tangata Samoa. Ale me sili ai. E le na se tasi location ona whapea tātou. Ai o le whanona o la tātou e servinga le West. Ya, le tatu whalongo atu e ia lātou la lai mangele. E iai manu rewa, rono winga. So se vaenga le nofo ili tātou community nei South Auckland. Ia po au kilani foi. O lo iai ale la al fono en whaiona ngai e.
Malo whaatai le ti yoa whemitai le a west ma tele na lanto fia ma soifua fia. Ono leo le mantua le leile sapa sapai. E le au nanga sapa sapai le nai tuantu. E le ngatanga o lo walu siaki o il fo mai ma fai mai lau talabai. Ai isi o lanto au nanga he ma fai ona whaatala noa. Nisi o mo o mianga. Dau to tonu o lo ainga. Yo ko inga kama foi le so no jana te o ai le tulanga le tongi no so soani le tongi na o pilia o ngol fanau o tulanga fa pena e au i ai le ofo fota ia le unanga le fono ya ono le tanto tani Janet a fa tai lo wa no o la vatu le no buli le fa so no ngai nisia o vaenga ai mai se o le o ko i was fu wa fe o mon tu pule al le omicron pe ia inisio vaenga te tauna sila fia e mamalu lau telo le atu ia e au na ile tanto fono mo le nei taimi ia ai ale uma e la le uma tasi fo te ro fo tasi la nei ma lo le tanto wa tautai ia e mal BluTV mai se ia le ti al mak o le a fatala no ala wo fionga i telo tanto va ia so fatangi atu e te fio mai mo so wa no ai fa so no fa Taila Vamalo Avanoa, yeah. Just a last message from me. Utato yai le, phase 3 of Omicron. Malo lavale ono sa e malo tato atunuu. But keep vigilant. Continue to wear the mask. Maintain social distancing. Fufulu o lima. And don't go to any big gatherings. Whatever you can do online, do online. But look after yourself, your health, as well as your family and the rest of our community. If I've Taila Asiata Pio Vaoliko, nei tula and share more about the FONO. Taila. Yeah, le faina Leaupepe tau mai so no fa mai le tatu fa tanu. Ia asiata ele ai ola na ua a taulau fo o se tau mafainga fo i al tātou TL marketing. Pio na ele tā po kalame na vai atu le isi vai aso o le nta sa ilia mai se tā ma lo e tala noa i mea tau internet service se mea e mau ai se tō manga o le mamalu la tunu o lo fia maua le malmalama i ISP services matulanga o IT support. Ia uma nei a foi lale nei aso o le o tātou mei mai i le sui o le fono. Ia ono le pepesi o le wha mai o le nei vai taimi o lea wai loe na lava sila fia le malu la tunu i vaenga i se o le fono e mawhai o nā ngai ai. Mo se sosoani whaaftai fo i le pulenga le tātou BluTV a meisa le tātou Tautai ia malau tō whaafo i o lo tūlai mai foi. Ia mo le wha le longolongo pui ali ina fo le malu latunu e hala mai i le neipo kalame. Ia tātou talo le atua mo seisi avanoa. Ia ina iam whai whaona toi mo mai le avanoa o le tausala o asau. Ia e mawhai e ona tātou toi mafuta. Ia e mai se fo i se tautua whatau waa a le tātou TL marketing e pe ona vava alua i ma le tātou BluTV ma le Tautai. Io e malo whaatai lau whionga Leaupepe, ma mori le ngang malo ma ngang whaatai lau tautua puno wa i rangatai lea. Ia o lau whionga fo i mara o nanga le tātou Pacific 40 di South Pacifica ma le telo TL marketing sponsor malo so le tātou o nanga ia o teilo fo. Ia e o te maua ai palasi mai ai ma le fono. Ia langor ki matou. Io matou pito ia wa ala kurar ka kopas. Pakai kai nga la ku oi i fasko. Ia na maola ia matene ti de pasio va amatio sa va. Ia mawatula ia la tula ia tu au sa paitia. Ia ai faisina na moe morisitu la fato a oi na ia. Ia ai mo le tai a lofa tele atu fa tai mo tanto wa bandoa. Tanto tu e tanto fo ise tai mi ru mana ia ni tai bi fa manuia le tu le onanga tenet ave ia tu langa le lei ma walo so fo ma lo loina tanto fi no tai. Toi fo. Se fo. Ia le o mo watu le fa tananga o me tu a me ke mo lu ngol tanto por kalame le Tautai. Ai me so le por kalame le BluTV wa sisira mai. O le wo tau a ina le koko Samoa e nga uma mai mau pe ana mafai na uma linia ku koko Samoa na ona fo ia tanto fa salonga fa business a foi mai tanto sia tu tau sala ya Pea le wo stand by mai nai le MSL ma tau sala ya Penina ia awale tanto fa talanga muli ia ona po ile o tanto po ma tau lunga tu langa tanto proclame ma le nga tu mur fa lo o ke
talo fatu Penina I Lene aso matango fie I leanga lei a lea tua. Oa mai. Man wea whautai bea whaatalo whaatu fo e tato au mai mole nei to lao le aso. It's always a pleasure bea to jump on board with you, and it's always usually exciting as well bea. So whautai mo le wanoa bea. Yeah, no worries, Penina. We'll quickly run through Kafa Facility. Retail is an exciting world, and there's more to offer than the eye meets. Mole Penina, e mawhaina ona e whaasoa le tāua tele, o le tūlanga tau I retails, o maoa oina ai le whanau I le MSL. Whaafatai pia. So I le tūlanga le pia ona e whaasoa mai pia I le retail, and how exciting it is for our community po tato tama whanau foi. So whaapia e te enroll bete re stala I le retail customer service I le MSL training. E tele I awa onga e mawhai ona e au siapem whai foi ona e maua oina I le MSL training. I le ngata tūlanga tau personal presentation. Wa ese uma tūlanga tau le retail. So how you would interact with customers in different places. It can be either I le onga, I te tongo au lotu, e whaapia fo ia events ese when whaiona e whaasoto ai lo lotu mai lewa motu I le MSL training. Mea tau working in teams, wawa onga tau customer service, be on ta ua. Ai be ona e whaasoa pia, what is exciting about few of the students who have graduated or have joined a program I le MSL training? Yeah. Ole learning environment. It's a very safe and learning environment, but o lea foe ua whai ona o ina tu awala ese. O ma whai ona e transferring skills po inga ia lewa e ateni I le MSL. I le tūlanga lewa I tato I le traffic lights po o le tūlanga lewa ko viti. Be ona e whaaso foe I ta whaaso amatanga. O lea ma whai foe ona e mawhai ona e whainga benga mai le whale. I tūlanga tau retail. So online platform for retail is booming at the moment because o tūlanga lau tato iai I le koviti. We have a student who joined our current cohort le la matalia la solusul banu. O se fine Samoa, po se tene Samoa. Na matanga ia me tau face masking. So she started to create her face masking at home, but tanga whafso tai mai MSL training because ole whiamana o mio le si skill set. I mawhai ona whesosoania te ia. I tūlanga le waiainga ia le anga I numa waloa whaialanga ia pising nisi le whale. Alai mana o mia le whasi pepa. I mawhai fo ona nga I luma nisi tūlanga o langa ia experience I meta retail, but it's possible and it's exciting as well, Pea. Oh, you know, Malo lava Penina. We know that we have just mentioned it is a booming online industry. O tele o le tato community o le o whaunga ia le online wā e le whisosoni tato ainga I Samoa. And from a global perspective, it's definitely going to help our economy. O se tasi o whaenga matautia. Lea ua iai I le tūlanga tau retails po o whaatau ainga. O le tūlanga lea I le online po o le online market. I ai se whitosuani a le tato onga lea. I lea tūlanga mo le whanau Penina. Ia whaftai pe ona whaaso atu I le tanuanga a pia. O nisine o onga o mawhai ona incorporate pe mawhai ona sosoania toi le MSL training. I tato tama whanau o lo o awai o te tato pokalame me tau o onga creating products that is more suited for the kind of market we're in at the moment. For example, Lena o pena o ta atu face masking. O le ke leo ka kolo wai kai mingi ua maka onga go into face masking, but you start from face masking and then you build into even if clothing can be an example. And yet o leo mawhai ona ti liva nunga online, and also you jumping from
Facebook fa ngar Facebook ke mafai o nga ma ke kilo products le tem fai ona o na tu ile MSL train o ni sing nei o lo mafai ona matutili ba tu ta mafa now e amatali ile na to experience ita retail. Malo lava and ero tau a tele ia le vaenga le a Penina, because a lot of our ngaluenga will now potentially be from the online market. Penina whakatai lava, it's always a pleasure having you on the show. But e basically vaenga is te pia saunoai ai I Lene mata. Pea. So now that you've mentioned, but it's all online learning for online delivery. So tulang lo to e lo foi na to MSL training level no e mafai ona e study pem fai foi ona ya onga mai ile fale. E lua solo foi na to it sawe on campus. E lua so foi ona fai ona e o mai ile fale ona tulang le to yai. So if you lisitala po if you moso ava no pete fia loa with irinisi famtalanga. Paso ta I mai ya matoni MSL training pete vini mai fo ya tia ona of so soania tule tali sina facili. Look, thank you for whetai tele Penina. Molo ava no I Lene aso for whetai fo ile feelinga e tautua mo Samoa. We appreciate the time as always, Penina. Back to you, Asiata. Ia, malole o sai malole fato toa o le na fato ato mai antu le silsila I le tanto fato longa le na le sa fato dia le suyo le tanto BluTV le to sala yampea. Ia male to fine yampenina. Schmidt na le tanto wa onga le MSL training in nai marukau. Ia o se tasi fo yo o nanga wa telefo ilon sau tonu tupulanga mai sio tangata no Pasifika I New Zealand. Ia tulanga lava o nga tau matanta esesi. Tulanga fa ofisa, tulanga fa leo kuka ia mavainga fa pena. Lesa tau fa fonga ia mai se fo tulanga tau fa tau uloa. Fa tau inga tulanga tau retailers. Lesa fa tera noa ia tau sala yampea. Ia tu fine Penina ia sa ilian ia. Wa lava ni mea longo le leia pe le tala tuspa ia. Wa uma mea longo le leia, tau le leia. Tatou sa ili ia mea uma. Ia misi ia oile OCA, aia e loa le leilo a au le mixing o cocktails, mocktails, tequitails. Ma push tails. Wa uma ko inga tails e ke le leia. Oso ka ko ia tatou sia sile MSL fa pe fo yo lo fia ta pena o e fai ma leo le tula FONO ave ma malo le malo ia e puipuia le file mu markele le au solo te le tu mai la loi Wellington le lau mua me se fo le sa va lidu ngola o lo papatele le offshore ia ta pena ia e fai fo le lanto police prep ale MSL le nai manukau ia fa so ta ia tanto fai numero nai tu luma tanto proclame Samoa taurunga tanto te ia le ase la manga o le tau tamali la foi fonga ma tele matua le tu le tau tapo inga matua upo o tau tanto va Samoa tau tua mai la so fu mai le aso ia fa mangalo se la manga o le tau tamali le ase le lei o le ase fatara noanga o se ayo le nei vai aso fai mo dala I malo fa manuia le tua fa te tele le tau tapo inga mori foi fa malo mo fa te tele tatu company le ngolango sponsors sa marianga le lei o lo o mafai ona au inantu tatu fa se lo me se fo tatu production team ila tau tuantu Rams Ryan malvainga e me se fo I tatu wa tau sala ia pe fa pe fo ile uso Lorenzo mo tatu wa update ile va yaso mo le dei va yaso mo moli le ngang fa malo le tatu o finga wenga le tatu BluTV ia ai salami ai lunga ila ufaaftai o to wo ma paanga mai o mi lo le tatu share tau lunga ile tatu proclame le fiafi o to o le Asiata Pio Vaoliko mai le tautai ia e fai o le nei vai aso ma le o nanga la BluTV a lofa tele mai marutia le lo antu weekend soifua mai manuia